Say yamwa kwa baby Adom TV Badwam dwumadie no so titi wu afei na ode afidie no ato hwa no yamwa kwa ba edanyame asenso se nenso all kind mapa no menu mienu yanyemu chefa ebie dwumadie no ane asase no news ene ye de bramu de adu so no de bonkrata no de aba nnadwoyi ene online stories no wadaroma eno ne de to so Badwam ye wie ni sei no a ye bekọ na agudie mu nsema to so health tips eno so ebeba na ahosepe afei nkomo bi nso hyem ho na afei ye de asemidika pensem mu abro shano so fiadai sectorial debate tinyame ya Adom ebedi so nkomo bene Benjamin asante dako o man hene kwabna asante se ben eni gina han no pem mu ache chiao wa semo duro chief na ho efe o me dase ho efe pa yi pa wow ene juada na efe am kwa ho efe se de ampadu wow na breakfast we so no place ya chief enye easy ya che obia kovi enyuma pese betu no bo na ho efe am kwa mo church mo ta yi Job, your friend, say, oh, yeah, mad, but or brofo, you be answer. Okay, can't brofo was be answer. They said, oh, Lord, you have one. I guess you. How can I thank you? Hey, ready. Was I not enough? Oh, thank you. I can. So, Kovi, when I would you. It me tear west now, Mr. Moot, and you know more to. There were doing the phobia on us or more to do Montio. A bessy down on my dower, see a radi. A bessy day. In some American, some American, some American, my no, I'm a day castle at the and yet, and so enough to say thank you. Miss Rowe, dear Raddy, you're my. Oh, ye me be, yeah. Miss, there's a wood tea in seminar or cana. Wood tea in seminar or cut. Raddy, we be beyond, Timisro, I had tea a jumno any moonsem, no one who say, oh, die, I'll show you some more dear Fusan, and yet the easiest way out. No more dear Fusan in one. Now, sending probably brother, so I'm a more dear Fusan, so almost about comfort, or money and fat, or Muntimin Cassa. Obi that's why on Cassa, make a pen and a churro. That's how dangerous when I'm asking their Freddy. It will also a more dear Fusan, Debbie. Obia da sorry to say, wow. And ma. Okasa Emma diri nyina mu no ade achi ye da nyame ase aha ye Badwam on Adom TV multi TV so erade wonkuto na ose fata se ehiwaye ne kanfo nti ye de beka se senka bibi wase da chi a ka wonkuto na ose na ofata unya cameraman for me no a ba ko ye oba wa rasta na ba ko ye be ma wa rasta dread. They said the day is dreadful and it's very good. Rastafari, Selassie, fire burn all the Babylon people, you know. It's a Bingiton. Hey, we say, hey, someone do to join the work out and bring my own crime. And they bro, wouldn't so upon with the one same hodom. Sansuna, yeah, I go can see now, Sepe, and after Semidika, and after Pensem with the Fiada. Now to be in Tembiano. Ya did ya tudi afeni ya shase kwa nanoda ne shase sectorial debate itiene ye hwe apomudi honsem ye hwe wakwa honsem ye hwe wusu honsem ye hwe wadan honsem de eye amanyoko mienu omudi anim pa yi no MPP ni NDC we ni penso de oyeye opeso osaba no de obetimi aye ana de opeso oye de nei de owosu de otena so mfie nwotwe amunyi de waye ene de ye tuma no to aso a de obesa aye Isa ankom no dede bia anim oba ya ofa okrata me kwabna minta kando me gire mama NDC pa apomdi esiwe yefawe ewe yentimanwe aha ya jo she ba beto aso akosi wezi ne owie na okọ na ogina ho sa dubo no na wona ye adwuma wo sa bia ho na pomudi wonsem no health insurance for beba betinase we for betinase na esa doctor for pharmaceutical obi atio na MPP for so ba me insurance me Pepezo, ye betu se we no mu wie aha na wie we no kwa de na sike komu na enu ba bia aha na ya ba na besia mende obi a tibidi insurance card na adwuma wa wie ampa se health insurance no eye adwuma na ye fie bisa kwasa ye wie pe ni adase we eboa
am yet me hu amanyo ku ahodo no obi atiri mu po na nsusu ya wo de man ese Ghana for very important nti amare fi na otwi menu ntem bia no meni menu aba afia mankwata makrone kwasinsin akasie ni ably supported by Ampadu say ye the sectorial debate no ebebro nanoda na ye power energy this week dey apomu din ehun enkomo share so and questions be a one so ye the number no beto ho na odi afaso de abroye se be ye betimi abusa na day no so said yesisi ye kura ko Facebook aye dem live no so saa all questions gbu ho no so no so ye beje bre na ye de amampanifo na ono so yi ano so me consem out to the broadcast am de bre my kra ba me kai Ministry of Roads for Mr. Mo me kai mo ana me sa kai mpanyimfo wo oman mu say onyame adoma on the 6th of August me a part of that demonstration ewo ahafo nti hwidie mu the Kenya say 1 and 2 ekwan no go so onyina no say mpanyimfo na mfidie sisi so ye hu de na kofijob sa atekoye ena ni mo nfo isi o motua sika ma kofijob sisi on sa kan no so koye ena me Ministry of Roads for the bia sanity the employed to mpany no bia ye chere and for the first time ewa hafo abakosem no aman hini miensa akansie ni miensa akansie ni se da ya number 1 number 2 mo de muntimi fa sekan de bia da na mo de do sa na sekan anokuri pe na ma sa de na bre de enko it be so era senso boache and try ma 6 August ne kran koso ansa by this time yeah de kwa de man dance so ni say adwumakuo na ewo ho na won se ono eboa ye ni bi no as part of almost commitment to the development of ahafo no sikapuduo we no mo de ayre ato ni yi sika so said ni won ja hwe ama wa se yes se obo no kro no we nyina ye fe mo amuni bi obi buan so anu so adane nkwa won nya hwe ama wa se ozu fiti ye preko na so ko bo ase kro no ti ye mpene tutu mpene no a ewura ko video bu nsa mra kwan so na onfa ni fidi mesi ho na on shase enye adwuma ansa na nananom afura ntuma kokko on the 6th of August ye dia ko New Month e dia ko original minister ho e dia twa afunyina ho ahia ewie antesu kokko no ebeti ye serem mo hena mutu hana mo embai Daily Guide say Winneba host ECOWAS Parliament and kwa de papa de wa ya de pa o ma Winneba ho no eja bem papa afenyo mark oh nyame sure wa ya de papa say enipa hodo nyina ya e be hia wo Winneba you know wa ya de pa and ade na mempe no ana me kind of yamuntias as am be NDC sold state lands to cronies you see mintias you problem no yes solve money in free hole to ha na dia to ha sa na dia che na afi na kwa ba mfi na na asem krona no ni ya da so etunsa nti ne kura yes say o wi asem be ka yes say ensase ho asem ye Ghana ensase yira na yira ton an ye tonton na NDC fo akotwa MPP fo a omo to sansase ni bi da betu social media ne papers mo na MPP fo so akotwa NDC fo so omo to sansase ni bi no na omo so da betu papers nti sa how na ye ko no everyone how na ye ku sisi ase ensase a ebetim de ade abo Ghana ensase a ewo Ghana di mu we afa we ayi say eno na ewie sa de na Champion African Education Obasanjo to adutum na muti amodi apempem ho de Obasanjo de tine enyini ba ano ohie o e da fia ka to adwekase o ana odi afam ye adutum ho say eh abibire ho ade adesua ho nsem de mesere wa say o ye candifo na o ma adesua koye ni pedua ni miye e da de nsachirae ebeba na hada mentiasi credible elections or coup Daily Guide dey banita me say because we share ni kasa e mo bra isifo no ko ho no obuso omo nsemfo aba miensa kra na o sese omo nim se de abato ho nsensem sitie enti omo nhwe se ne kuredie e be ye adwuma a isifo no nkogina efa bi na ma obi ahụ ayede ato no but the report to say elections na anya credible and then as the
me say wo sa kasa de ana ne kakra me din that's ye di agro me say fanyinam chinse obekwa akọ say obi ya no akotu na Kenya ni sia na na Kenya ni sia ga wo kamera wo ho say dia twu so afu ye ga ogina Kenya ejina ha wo hwe say chief jina ho ya so no so ye hu na ka ogina ha me say mo fo ma no ka abro sem sa say sin to be ho a yen shemu kina sisi na ye kan sa se won there's no solution MPP at home NDC at home na dey abeto na NDC chita for no mo fire sa na MPP say o so di attempts na wie na fe ya so ade a chene akoda o man dey na SDAs not voting on December 7 asafuna kasa na no man pay dia de said dey ko to manim say we dey madaroma ke be ya mo hwe mo nhihye mu ne mo tutuye mu no como schools ni bi o mo so bi kwa e bia e to aba o mo dia ba he so mo nhihye so abatu ho nhihye mesrew nana e die ni die ma bibia o man ni but we die mesrew e ma yeshi why ai we die mesrew a Joe Biden die dem giri so waji atum se ye ka say die ofu e ni kra o titration still not so beko the Ghanaian publisher state capture list of state lands asemana na make ani twa no so na ma come nim ko was je na asaba sa na papers sa you know the inquisitor appointment of deputy IGP PR blow job for Dampare e di Dampare info nyina ba hanu sei asema maka na no pese o ma so fu na ya kwa chiti as headline we buy ya ko baka say oi the inquisitor PR blow job for Dampare chief untiase so he was stress over ya ko kwa ji be o she bia radio good erade emfa crazy PR blow job for Dampare appointment of deputy IGP if you original pampi do the new publisher. MPA expands petroleum exports to Senegal, Gambia. Ibrahim Mahama donates 20 vehicles to Liberia. Wow. Liberia. Yeah, Liberia. Upon Liberia. Nanga was even Liberia. Yeah, Liberia. Nanga no dey. Na me be say. Era for the back is for you can see as a winning by a crowd for ECOWAS and wasem and why. The custodian, we don't make an electoral commission promise or promise or and not make wasem. Ekufuado to present 320 housing units to police. Nana Yadasi. Nana Krakwano, Supreme newspaper, Infonia Danam, Abu Jinapo exposes NDC land grabbing syndicate. Oh, Mommy and solution because a bansa as soon as fire or maintain fire. The best will be able to be ma. Then show another. I just have a Japadia yeto. A Fiat toy, Cobna toy. The CMA Sadin in Sibima, young fancy and so Tiamrena song, Yenina so na the one cratano, young fancy aquadumonline.com and myjohonline.com. Some who will be so ewa. My John online so say kwabnaute seki NUST one more vice na say you know e bi mo nti won ho ase dey akokot say adan yasa reappoint ni bi mo nti 30th July and so mbe wi assembly dika na February so omo a prepare da bia na akoso mu no sutade mbe bi nti omo a prepare no omo engage omo di ho nkomo omo bodawro nti se ba bia wote no hu say nsuo no ye bie na be ha wadwen by now yenya ahoboa to ba adomonline.com and myjohonline.com ensem we mu nyina so ewo ho oda roma kwa fancy ye dey see na gudie mu nsam no ba wiki mu nyina no o say protect my little lungs eyankura no eho nkomo enkura bi ni di eyampa ahomete nenso awofo no yira kura no pampe be hu na aduane fi ni hwinum be wie nyame amfa fie kum nkura no bebre London men kai mo yawo Ghana ni bisa the benedi for so no ma akra no wi minim bebia ne case na kodro so oda so demu ana asa de ti nkra no bi wo ho no mu ne di but wiki mu nyina kan ye ho na ye nhwe se wo ba ne di a e de na wo beye ehia se wo be for so no wo for so no a enko fa bebia ntokro na ye didi famu no na akwa akwa fa bebia ho me ye ne lungs no emu
na obewie na atwia ne home afi oba ne home ne nsi so yenhwe ho yie sa nkomo no na wochi kan ye ho na ye ni wo health tips eso ahosepe bebe na adwoada Kenya wo ho nsuo ni gugu weda ne mo yenwunu pa but Kenya wo ho na sorry kwa adwuma ye wie a interview ba ku mienu bi hye ho asemidi council health because Friday ye di nkomo sectorial debate health intino ye besa ahyase wo hono mu anso edi ama na fe pensem be me na agene dwane mpanifo edi nkomo koso amu afidie no na Adom TV yentie oman nwom no a wanhunu to no ye bɔ ama TV